Dikgwerekgwere tsa lešwe di tswa mono di be di elela mo tseleng go fitlhela di dira letamo mo ntlong eno. Motlalepule Swarts wa dingwaga di le 62 o nna le moradi le ditlogolo di le 3. Ga ba nke ba rwala ditlhako go di boloka gore di seke di a senyega ke metsi. Swarts le leloko la gagwe ga ba kgone go apaya le go dula mo ntlong jaaka malapa a mangwe. Letsatsi le letsatsi ba ja borotho kwa mabentleleng. Ke dijara ha e sale ke phela ka hara metsi a. Go jang? Bona ke dikalfutu metsi a tletse le khatun le ganano. Utlwa bohloko haholo. Hoba ke motho a ikulelang wa tsokere ke dula le slolwana se positive. Swarts o simolotse go nna mono pele ga 1994. Nna ke itse bothata ba sewerage ke ne but then ha o founetse bo councilora o founetse batho ga masepala ba khona go itla fandaka ha ba tla fandaka ba itle ba re ba e bankantse mara ka moshe be simolla gape ilika so a re itse bothata ke Ela ma jwang jwalo ka ba ai ba mona. Obviously health wise cause kuna le bana ba banyane ba bang ba bone ba tshamekela le mo go yone o tlo ya ba khawat. Masepala wa Mangaung wa re lekgotla la masepala le lentšhwa le tlile go mekamekana le mafaratlhatlha a dikgwerekgwere tsa lešwe le mesima mo mebileng. Batho ba ile ba responsible for etsa mosebetsi tlamehile ba account ka mantsamang ba re bolelle hore hobaneng ba sa kgona ho etsa mosebetsi 10 years down the line re ka se subject a family ya motho wa 62 years maemong a jwalo. Baagi ba masepala wa Mangaung ba re tikologo e senang monkgo le dikgwerekgwere tsa lešwe mo mebileng e ka nna mpho e ntle ya Keresemose go tswa go masepala wa bone. Palesa Moeti, SABC News, Bloemfontein.